안녕하세요. 오늘은 현대인에게 필수적인 영양제 맞춤형 솔루션을 제공하는 시그널 밸런스에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. Өнөөдөр хүний эрүүл мэндэд хэрэгтэй эрүүл мэндийн нэмэлт тэжээл бүхий Signal Balance гэсэн энэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулахаар бэлдлээ. 이 제품의 특징을 먼저 말씀드릴게요. Энэ бүтээгдэхүүний онцлогийг тайлбарлая. 첫 번째는요, 정상적인 면역 기능에 도움이 돼서 면역력을 높여줘요. За хамгийн эхний эрүүл мэндэд туслах үйлчилгээ нь дархлааг сайжруулад хүний дархлааны чадварыг сайжруулна. 활성산소를 억제시켜서 암을 비롯한 질병을 예방시켜주는 항산화 기능을 가지고 있어요. Чөлөөт радикалуудыг дарангуйлснаар хорт хавдар зэрэг төрөл бүрийн өвчнөөс 90% урьдчилан сэргийлнэ. 성인병도 예방시켜주고 대사 기능을 활성화시켜줍니다. Ер нь төрөл бүрийн өвчнийг өвчнөөс урьдчилан сэргийлөхөөс гадна бодисын солилцоог сайжруулж өгнө. 피부 건강에도 도움을 줘서 피부를 쫀쫀하게 만들어줘요. Арсны эрүүл мэндэд ч гэсэн сайнаар нөлөөлснөөр арсыг чанга толгор болгож өгнө. 밤에 잠을 못 주무시는 분들은 불면증을 해소시켜줘서 피로 회복에도 굉장히 좋습니다. Нойргуудад маш сайн. Нойргуудад шүн нойр нь хүрдгөө тухтай унтаж чаддгүй унтсан ч ингээд чимээ сонсоод идэг хүмүүс эдгэрч тэднийг тийм хүмүүсийг нам сайхан унтахад нь тусалж өгнө. 망막에도 도움을 주기 때문에 눈이 뻑뻑하거나 아프신 분들도 안구 건조증이 있으신 분들도 많이 좋아져요. Нүдний торлог бүрх өвчнөд тэжээл өгснөөр ерөнхийдөө нүдний эрүүл мэндэд тусалснаар нүд нь хуйраашаад байдаг, эсвэл нулимс гоожоод байдаг тийм хүмүүс бас тустай. 운동을 하지 않아도 운동을 하는 효과를 만들어줘서 체중 조절에도 도움이 됩니다. Яг биеэрээ жинхэнэ дасгал хийгээгүй ч гэсэн дасгал хийсэн юм шиг тийм булчин хөгжүүлж өгнө. Дасгал хийсэн юм шиг биед тийм эрүүл мэндийг өгнө. 시그널 밸런스의 주요 원료를 보시면 산화 아연이 들어있어요. Энэ Signal Balance-ийн гол орцууд донд цайрын оксид байгаа. 산화 아연의 특징은요, 첫 번째, 신체 조직을 복구시켜주고 회복시켜줍니다. Цайрын оксидын гол хийх зүйл нь биеийн дархлааг сайжруулад үйл ажиллагааг сайжруулж өгнө. 면역 기능을 높여주고 항상 유지시켜주려는 항산화 효과도 가지고 있어요. Дархлааг яг хэвэн байлгаад дээр нь антиоксидант залуужуулах үйлчилгээ үзүүлнэ. 호르몬 분비를 활성화시켜주고요. 핵산도 많이 만들어내요. Гормоныг сайн ялгаруулад нуклеиний хүчлийг айгүй сайн үйлдвэрлэж өгнө. 시그널 밸런스를 드시면 AMPK라고 하는 단백질 효소가 올라갑니다. Энэ Signal Balance-ыг уух юм бол угаасаа биед байдаг AMPK гэсэн фермент байдаг байхгүй. Тэрийг идэвхжүүлнэ ихсгэн. AMPK의 특징을 말씀드릴게요. AMPK-ийн тухай товчхон танилцуулъя. 첫 번째는 항상성 유지. AMPK нь болохоор ерөнхийдөө биеийн эрүүл байдлыг хадгалах. 두 번째는 체중 감량. Хоёрт нь биеийн жинг багасгадаг. Илүүдэл жинг. 세 번째는 염증 감소. Гурав дахь нь өрөвслийг дардаг. 네 번째는 당뇨병이 있으신 분들한테도 굉장히 도움을 줍니다. Дөрөв дахь нь чихрийн шижээ өвчнөд хүмүүст инсулиний хэмжээг тогтворжуулна. 시그널 밸런스를 드시면 피부도 그렇고요. 이 안에 있는 몸의 장기들도 예전으로 돌아갈 수 있어요. Signal Balance-ыг уух юм бол арьс ч гэсэн дотоод эргэтэн хүртэл залуужна. 시그널 밸런스는 하루에 2정씩 저녁에 주무시기 전에 드시면 되세요. Энийг өдөрт нэг удаа унтахынхаа 2 цагийн өмнө 2 ширхгийг усаар даруулаад уuna. 구성은 이렇게 한 박스로
안에 열어보시면 За яаж ийм хэлбэртэй байгаа ийм хайрцагын дотор ингээ хоёр ширхэг 두통이 орсон байгаа. Хоёр хайрцаг орсон байгаа. 3달분입니다. 3 сарын уух хэрэглээ байгаа. 내가 다이어트를 많이 하고 싶다 하시는 분들은요, 이 시그널 밸런스와 시원 바이오를 같이 드시면 다이어트 효과가 굉장히 좋아요. Би 다이어트 хийхийг хүсэж байна гэсэн хүн байх юм бол манай энэ сигнал балансыг түрүүний шивэн баяугаад ашигтай бактери байгаа. Энэ хоёрыг хавсарч хэрэглэх юм бол 다이어트 хийхэд маш үр дүн үзүүлнэ. 다음 시간에는 시원 바이오에 대해서 설명해 드릴게요. Дараагийн цаг дээр шивэн баяугийн тухай танилцуулах болно. 항상 Эрүүл мэндийг 이거 네. 한국 식약처에서 인증을 받은 제품입니다. Солонгосын эрүүл мэндийн яамнаас зөвшөөрлөө авсан ийм бүтээгдэхүүн байгаа. 감사합니다. баярлалаа.